Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Kuri uyu munsi tariki 14 Werurwe 2026, umunyamakuru wakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, Aime Bote Mushashi, umukobwa mwiza rwose, umukobwa w'uburanga kandi umukobwa w'umuhanga, umukozi, yakoze ubukwe bwiza cyane hamwe n'umukunzi we Nyamwasa Francis, bamaze igihe bakundana. Ni ubukwe bwari bwiza cyane, ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, birimo Nyabitanga mwakunze cyane nk'umuntu ukunda gusetsa abantu cyane, mwagiye mubona muri Jeans Comedy. Hari n'ibindi byamamare bitandukanye hano mu Rwanda, harimo n'abanyamakuru bakorana muri RBA ndetse n'abo bakoranye kuri TV1 n'abandi bantu bagiye bigana ndetse n'abo bagiye babana mu bihe bitandukanye. Ni ubukwe bwari bwiza cyane, ubukwe ubona ko bwari burimo amafaranga kandi bwari burimo amasengesho. Ubu bukwe bubaye nyuma y'igihe gito uyu Aime Bote Mushashi na Nyamwasa Francis basezeranye imbere y'amategeko. Uyu munyamakuru Aime Bote Mushashi hamwe n'umukunzi we Nyamwasa Francis bamaze igihe kinini bakundana, dore ko baniganye mu mashuri haba muri segonderi ndetse no muri kaminuza y'u Rwanda. Aba bose bariganye kandi bakundana, none kuri uyu munsi byemejwe neza aho batangiye urugendo rushya rwo kubana. Nkatwe nka Mugisha TV twavuga tuti Aime Bote Mushashi uzagira urugo rwiza, uzagira urugo ruhire ruzira amakimbirane, ruzira inzangano, abakugana bose uzabakirane umutima mwiza ndetse n'urugwiro. Uyu munyamakuru Bote Mushashi yamenyekanye cyane kuri TV1, yakoreye kuva muri 2017 kugeza 2024. Yahavuye yerekeza kuri RBA by'umwihariko mu ishami ry'amakuru. Urumva kuva kuri TV1 ukajya muri RBA, ni urugendo rugaragaza ko Aime Bote Mushashi ari umukobwa w'umuhanga, ari umukobwa ndetse uzi gusoma amakuru neza kandi ukunzwe. Aime Bote Mushashi mbere yaho 2016 yakoreye Radio Salus, dore ko yanize muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'ububanyi n'amahanga. Hagati ya 2014 na 2016 uyu munyamakuru Aime Bote Mushashi yakoreye LC Huye. Ikindi kandi wamenya kuri Bote Mushashi nuko akorana n'ibigo bitandukanye birimo Mashariki, Urunana, Benevolencia n'ibindi mu mishinga itandukanye. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.